O'zing o'z. O'qiman uni. Nima sen so'z yapasan? O'qiman uni. Marsel 24 ga 7. Sen nima qilyapsan? Marsel 24 ga 7 tayyor ekansan. Men liboy paytda tayyorman. Uxlagan paytimda mana shunaqa formada yotaman. Voy, ko'rsat o'zingni bo'lmasa. Marsel, davay. Sen kommentariyaga 24 ga 7 tayyorman debsan, biz liboy paytda tayyormiz. Liboy payt formadamiz. Oktagon liga, ya готов, liboy время. BMF kamariga jang berishlaringizni so'rayman. Marsel, ответing kutaman, короче. Assalomu alaykum qirg'iz elim, assalomu alaykum do'stlar. Samanдар tank деген murdadan vızı tashlagan, hozir dag'im dayarmın deptir. Men o'zim aytgандай эле 24 ga 7 dayarmın. Oktagon liga uyushtirib berse, как раз BMF poyizda hech kim yo'q. Erkebulandagы коргоо уже 2-3 жыл болуп кетти, уже Эркебулан паңдап кетти жатат. Ошол себептен Oktagon liga эгер uyuштурсаңар мен даярмын, мага Самандардагы керек. Неге дегенде мага ачык эле Өзбекстандын публикациясы керек. Ошол себептен мен Самандар менен урушканга даярмын. Как раз Самандар акыркы боюнда жакшы бой көрсөттү. Ошол себептен мындай кичине Өзбекстанда кичине болсо дагы жанып калды да. Жаңганы сразу өчүрөйүн себебин. Так что Самандар танк. Хой, эртеге десе эртеге чыгам сен менен. Тренировка жок мага, чисто отдыхта жүрөбүз. Чисто отдыхать этип жүрөбүз.